ne ani awrade asem tie bra na da no de awrade be ya awrade me da wase se wo hwe dwumadie wo be wu ye e wo live wo be hwe ye live e wo YouTube Skadanya Mekasi TV ho ana wo be nya ye aya subscribe na wa share e de amaye bio some person ya bo wa data on dia won so wo da bro so a wait me afa odi for line no ne line is 0553011926 na so person wo so ya sene so a wo betimi afa odi for line no na wo so ya simple ataku bia na wo de beboa se ya fam to airtime ni bi enko ya nim no otumfo Skadanya Mekasi wo be hira me se ochina menyu ho firi dwumadie wodi ba bia wo ne ya tena se bosumi nan mu nie otumfo Skadanya Mekasi adamo de ochina de me se ampaya ebedwa ya papa wa me pese me ye dede bebre efi se ono asa pe mu no watana se papa me mo pa abadu ba dwumadie so lady mejo so papa na wo se ya bro ochina nya mbo dwumadie no na wo ne se papa lady obe se agrone form okay agrone form enti sabi o se akobobola obia prayer bia se o mesego agoprama no so na be kire enti oni pa bi oso ne hawo oso na mane na de menwamanum na menwamanum so wo so hawo na oji tu so wo so hawo na wo so bra tumika na bra wow tumia bodu ho a ho na do sampa me se ochina asase no so ba bia nya adwuma lady eni pa do se me po bia na ne fra life ya wo huna de ya babo empire man ni na life wow straight away wow me person ni pa hu se me mi kuta sunsun me ntowa me lady said me kama sem no and any pam penny po ka no kure no kwasem dia pa kata so mo aso adia na nte sa ba ka che public ni se etisa and no be mo magie di me dia me ka che manane ade bia me ye bia me yama no kore no me ntimi mfa my identity nsie what you say me kuta tumi me de tumi na ye adwuma okay enti mo ba me nchen a bra me nchen se sunsum nipa enti wo kira anopa san na ye se adwuma de anopa ne anopa no wotwe anopa 8 ni aburu mo akwa kosi awia 1 okay exactly 1 ni akwo enti wo bia wa chichi ni benchen no onto mi ka bra na wo fansim na wo lady sabe se obi se brabadi aduane so ono bopropo mu a oni watem no kwasem na mi o me kuta aduane me no ba betwen wo pese me metwen na wo twa na ase wo na kom de wo what you say wo na so tumrika na dai oba enka ahomache na nko bi ti wo wow what you say ya na ni obre no wow and na bra bo tira kwai sa enye me na so me fo so se chinchira wo problem bra na me mo what you say one no problem until my better so be better so be into airtime mai gabi ayo me na metia me sika na me better no kwase and na me body wuro na me say problem na wo no ya eso a wontime wonnya ba bia fa nkon fabra na urade fa me so nya ma wo ayo simple as okay papa any topic no what's bring all your sacrifices unto the Lord me da say and na ye dwuma na semtre a eda so ano no bring all your sacrifices unto the Lord enu ti papa why necessary ya boy afori edeman lady me pa so me da say se ya ka aforabo ho asema aforabo ho lady enna me be kan sempa ni panyi aso ne ntie me okay lady se ya ka se ya ma afode a fa ya bo afode mo odoma nkoma okay na papa na me so ani aba fa so me ko Christian Bible no mo a okay ana any other religious book bi ya mo no aforabo edi ka bo ya bo mo odoma nkoma okay what you say na aforabo to sumienu ya bo ma nipa okay was a service to man service unto man service to God okay so buwa nipa wo de abuwa ruade what you say ba aforabo a ho tie ya babo nipa timi akonanim ya bo afode de mo odoma nkoma wow what you say na odoma nkoma aforabo no ta afode no etu hwie mo ja ku fomu a e mo odoma nkoma ni che what you say na lady ma men ka sam nche o say abuwa bia pese odo sade a osua abuwa preko no kwasem what you say na de wo ne say ya ha asumu a wo Ghana ya gya tumu a ense asumu ya miensa aya Christianity the first one and then put there asumu kase na wo no eno ya de ato nchen what you say me ka say me baba akoko school bi mu
teacher for no catch them say as soon as you to more than her and you be a loop what you say and not be me me do I am a person a casapi some of the man drink up on time and I'm a job but I am to bomb ya na awe ho show ya was so me answer as soon as traditional worship what you say traditional worship amamra som and as soon as me no Christianity as soon as me answer Islam what you say na medical kasa bo bi apeso do sa de a osua bo breko Christianity be sua traditional worship what you say and Christianity be sua traditional worship and then Christians say our Lord is the rock yenya nkopo yabo enti nyame na wo so no se nyame na yabo ana wo so mbo no me pa to se ya ka bom wo twi mu a ya ba ka so so de bani anka ya kasa asisan de ba kasa wo so mbo so no ebo no som na na asa bo som enti ebo ni ana me na me so mbo no enti se ya ka bi elu bom ya bo so som enti ade ayi ya bo som what you say enti yenya nkopo ya bo som kase oduma kuma bosom ni asase wa bosom ebi panti ase ebi ane bosom ya ka bosom a it doesn't make any sense because bosom ni ho bosom ye ade aso mebo na fa sa ade we me mo ba fro abai wa so enti always be wa so deda wo twa do ba frɛ wo what you say obi frɛ wa hello enti so ko ja mo ba fo no to ba bia na so obi fa me patro so no wai ayira dia na de beti umbenya information unya information what you say odi for line here 0553011926 wo fresh si a ya ba fa o odi for line no eno no wo betimi a fresh si a na wo fra akasa odi for me bra mo kira kwan ba bia mo kira kwan o kira me bra sa me ba bie enti kira me wa kira kwan na ya fa wo kira ya kira kwan entu dwa me da wasi bebre papa eno wo kasa aforebo edi kan ye se wo be hie moja eguo eno ni aforebo edi kan ba ma me ko tu training munso bible ma yeti ase se Kristo abewudi ni moja no Yesu abewudi ni moja na pepa boni nyina e de afiri wa mai enu ti moja hie guo bia etam enti sa wo kasa yensa ma for wie bia mu bia na me nti ase ye me be sa me ni ma refo yesia bibi let me pass me that say me ma kasa 1000 questions more than 10,000 answers when me see agire yie nem dia ne nyansa free nipa if you don't come wow ya se Kristo abewudi ne bone ya pepa bone ya what moja pepa bone enti ya say sanka Yesu abewudi moja pepa bone ya me pa chonka bone ewu hia bio bone wu hia adeti na ewura so dem ya se ya sa ampa ya mfa bone ho ya se bone fa che so far as I nipa de ya se ya se bone fa che no obi bone nti no obi adere kra beto won wawu wodi moja pepa bone enti bone be bi na aka wasem what you say me pa cho se Yesu de bone ya wodi moja pepa bone ya police station dai court dai ene ya kan say baby a jail ni prison ke ko busa da ni ntumu wow adeti no obi ya bone ya se police for nche no so obi ya bone ya de to source papa woni ni say ya wo masam na na ya kan samoa e ko adwendwirem ade na wo masam okay dia ya no na fam sa na sunsumo so ya da etie na sabi o meti ai e ko de me ana mi su kom ana wa bra maduane adie se me didi na me bi wa mesa su bi wa na enti sai Kristo de moja ba pa bone a ade na so obi bone ya sa kire wow obi bone ya sa kire so wow me pa cho ma pa no te court wa fa ne judge no me pa cho me duma de ne sai yes won tell o mo atai bi obi bone no ofo ne bone so akatu anya dai wutu bottom ye no yes ka ko katre wutu bottom ye no yes ka ko katre apostle for say Yesu de bone o de moja abete bone ho etime to obi bottom wa anya bone me ye Kristo ni na da bi ya do beja me ye Kristo ni dia o tena me se enyu ho free duma dia mu me se ya ba chance anapa na wo twena ya ba awia donko anu to oni ba bia amane ada wo so me se sa wo bubu kura da no bra o tena wo me bia wa ha ho me se wo tena o duma dia da ba last power palace ya free oni pa bia na wo so ha oni pa bia amane ada ne so wo tutu mrika ame kuma se so ko ba gratuda amane ada wo so bia ya free me da wase papa ya nko na di mama nka me kwanche nipa okay
asa say ya de asom abakata ya dwene so ya say nipa nyene biyo dabi ye ntimi what ya say nipa nyene biyo na sanka nipa dwene a enka some simple logic because obi obe wu the remote paper bonnet okay but won say bonnet a na ko wura so dem ya say sasre bonnet fache okay na go so always be everybody wo mo fa bonnet am ya bonnet ba biyo na bonnet bi wo ho ebe yesu ba pa ya na bonnet bi so ho want to fa mo jana paper na na just say do ka na nya no kora enti abusia wa wutie me let us rethink yes anyi biyo na di mama nka no kora to na me ka say me say abo bi apesa oda sade osia abo apreko yeah and me say Christianity be sia traditional worship okay what you say yes traditional worship person so mbosom ana no wa no kora and Christo for say yan so ya bia ya bosom som yes ya bia nyame som but no na na ku fa do ko Israel ta wo pe Ghana ko nya di o ko Israel o bo edan bi e ya buo ho what you say e ya buo na bi si dai e buo na bi pateta ne ho o ko gira ho a ni o kasa che buo no me pa cho e buo no wa na gira ho eno ni e obi da ho what you say wo bo pa na resource bo say awade ya dai o tie me okay Islam for so ya dai asom busum the same thing so ko Kaaba Saudi Arabia wo Kaaba no aya bi ade aya the black stone okay abutuntum and yes dan dai afa ho ne so baba mpa ya ma mpa bo do twede ampani mu a ni so ko twa sa Kaaba no ya dai esia e tutu a wo sia na sa omu aya ba wo so do ma po ya dai atie me so ba loka na so bi so asom tumi bia wo so no dia ne nye na wo dia da ya correct sa papa ni ho a e ba kuma so ya dai what you say until let us rethink until let the moment me kan ko bi a cho na mani abre obi bia na wo tie me o chere fie so ti tum so problem bia me na me se me to is afro bra na ja fo me so mo na the brain nti ma me ko ntem ke si o ka si aba afo dia let the odoma ko na so do afo de boma no okay what you say the car bo afo dia e mo odoma nkoma na ma me kan se me cho me de na me fa nko sunsu me de ba ko na mfam answer Christianity and Islam wo de bra ye no Islam mfiri ko ba Islam ya be before some Arab Arabia for the esom and Christianity European worship what you say na omo mo de worship no bra na sa so no bra no ya ntiase let the traditional worshipers omo twa moja ana me bo omo twa ye twa moja so ye twa de mawai ye twa de ma ho ana ho bi ansu ye nyame what you say eti ye twa okọ konfo twa moja o de mawai o de ma de bosom ana me bo asem Kristo ni twa moja o twa mawai wo twa ma no so bosom bai asa Yesu eti Yesu ya bosom ansa lady ka o de ni ama bi ahinta ye enu na menya say bi o na me pesa me to ana me share say bi o ye dai ama nipa Bible say to no kra na mo nya dai na mo do no kra no so na no kra no unya be huru ya wonya akwa bi o ba ya de hye no kwasem eti a ye loka ha won na so asum Yesu ana so asum Christianity on so mo kire ye o ba so mo kire mo kase pa ya Christopher you can bet me okay obi bia o ye no kwafo you so ye Christo ni bia you can bet me a Christopher yare basa o hia ni ho kire besia bo MTF for say Santia for ka say o mo jeje o musika akam a Christopher become more than traditional worshippers I'm telling you wow Christo ni bu o anya MTF besia o bebu ata wow me ka no question o be MTF besia na ye business wow what you say e kwa papa ni da ho na so na fa so se da bi eno de ade on na no ba ye e twa sadia to oni se be fa so se eno de do be kobo nsam jem woni mu nyansa what you say let the e tu afi bia e Christopher ya dai e ka boja bu foma na me bo kwasa me fie bia obi eno na unity fie eno na ma woni kapre afi ni na from January up to December woni kapre but you 24 25 26 ni pa woni kapre ko ba bo be sia koto akoko wọ́n sì wọ́n diẹ ẹ̀rọ̀dì àwọn ẹ̀mẹ̀sẹ̀ àwọn afẹ́ náà sọ ètí ẹ̀yàn lè kọ́ àmà mi nkúmọ̀ kókó baako náà mẹ́rin mẹ́yẹrẹ ní mẹ́ma yẹn fẹ́ nṣẹ́ ẹ̀ kíra ẹ̀ka tó sọ ọ́tún àwọn ìjànìkú fọ́ọ̀mù à wọ́n náà dé ma nọ. wọ́n fọ́ fọwọ́ kan sẹ́ papa. lẹ́dí si ehwẹ́ mu ìjànìkú fọ́ọ̀mù à wọ́n náà dé ma nọ. òdi fọwọ́ kan sẹ́ mọ́. àfẹ́ni sùn àkírísọ̀fọ́ sacrifice ẹ̀yẹ àgọ́. wọ́n kan sẹ́ mọ́. dàbẹ́ ni wọ́n ti sẹ́ yẹsi bro yẹn ba ama wọ́n mọ̀ wọ́n Rome anaasẹ́ Italy
and European countries no what a person report to say bring an accident yes in Europe what be that because the entire won't be that say yana yes no Christianity and Tiasia if it's a hand free by one more day almost one Tiasia and Tiafin to be a couple of day and to some come on your sense of Tiasia no more strong covenant when they are dating or maybe I want to around the world you have come on your Biano now one Tiasia which one would Janua who try their massa or dating wow what you say and to dating and make sure that's uncle for by sense of what you want Tiasia and sure yes I can say what you say and then Europeans are also na but you say almost yesu and yesu the same yesu what san can buy one many people here ka Ghana and Nigeria okay yeah escafo obia because Ghana and Nigeria so nya meche country bia ya wa da je bomb pa ya country bia na so en pass na here o ko Nigeria for two petrol na so mo nya petrol nto we are insane ya odam ya mu nyansa what you say and to moja na ehwebu afibia na ya de hwan and come for the Ramadan and come for your fasting na so mo ba be break o ma ya me pa to nya moja no motwa o mo twa moja e sense ya anti ye twa e sare ko Arabia what you say show lady Kristo ni ti kromra na Saudi Arabia fo awon mo Ramadan no so a no mo fro mo krom afa lu pe no ma badana o ko ma yan kaya o mo tin beto na ntwe ma ko be 200 o mo ka so beto e wo video no mo twe mo jare nyina ya dai e bu Ghana asase so ya wi ani abada wo se wo bi amra ma yanka emra ma je nam free no konkore a Christopher nyina dimirika o be ti ko je nam se tabe wo ba so mo twitwa nse so mo ma je na na nkyire nya dai mo fa kaka do ne garlic mu ho wo de ya wuf ya nye esre kra wo ni so really free me pato ni pa no beto na ntwe no adoya ba na wo ye no papa ya ba na wo ye no a etu onu fu ni ko beto na ntwe se bra bajewe wow lady a Christopher what ya na nkebo fo ba wo mo ba na bia lower communities na bia nsuo no ba betu boho e kama ya se tutu boho de ya dai ya de chamo what you say me pato adoya ba na ko ya Saudi Arabia fo Qatar fo any Kuwait ne Sanko Arab nation no adoya ba na to waye o mo ya to wo from ko betu nsuo ma wo lady hwa ebi pa wo so bi paso nya nsira empire bon fa nsira ma empire bon di protection ya dai eba na mo empire bon fa nsira ma et so pe nsira bi won sam I'm telling you hwa ba ko che kwa ho na ka bo 40 to woni esre sika hwa sika na me de bre ono aya mo mi problem na me de bre o me fi e ha nyina every day sada sayam da bi ade da wase wo bi o person be da wase e be here forever wo person ko bia be won some give and it shall be given back unto you wow what you say it is offer and also ba ma wo na wo so de wa da kwata ni every day be obi fama wo ya de ma wa mi ya we de me da se o wa ye ma dom ye mi ya odi for line ni 0553011926 message for line no me aje o direction wo fra wo se me person me ba program ni bi e fa na wo enu na wo press o fra wo de ka ya nye bi ada osubia ni si tutumika na bre wo ba obaba betu nya mini pass o ono ma wati na kunya susum no kasia no ati esi ni so a edi juma dika eni ofisa na so juma die mu na sa wo de wo sha sa na so juma die mu a wo tu voice ka ganya me kasi e ka se sa program no e ko na bi na bi so bi ada osubia papa fe si mami let me pa cho me da se anani pa tie me ye na se program wo na wa ye ho what you say when you just fashion or do man na fashion here dey and 7 days every year be here this fashion 7 days if you go to the Bible what catch you say every year be here no do man kuma fashion and you know so when in Bible mo a and you know so ko imo Exodus apamba da mo a waka dey e wo ho ya mo na kwasi bro ni abada da no waka catch you say afi bia ya nya dai ya ni bronya me pa cho bronya on me do bronya ma o na bronya fo na ebia efi otra na sa next week ko me de do odi bronya any Christianity wade ba me ba to TV so na ti fi awon ka so ken kai bi no hu sampa the American no menim the American na the American no kwancho say hwa a Christopher what ya
esumna ya ji atum ya fa ne work up ye ntiase o enkabofo gu message them ya Allahu akbar ya ntiase lady shana Nebukadnezar wo ye honiri ya wo person ko wo person obi asom no Bible so try and ko obi akasam anante sa esa wo man bi wo po kasa na wo fa kasa ni dwuma bia sa man wo ni nyansa wo be here ni forever that be make kasa wo man bi a Europeans na nya kwa ngura no wo man bi very successful but you go to China lady masaka bio saka wododo ena mu obi di here ka China for here for to obi a what you say because the whole world population super warrior say China China for so mun sum Yesu na ensum na China a Christ for say Yesu baba say di pa nyina saka e ti say uti say Yesu baba o baba da bai en ka before you ma so mo sesa wo mo say still Muhammad anasa Allah eno mba sumo no wo mo ni wo na de eba na ntie e ti wo fa Yesu so a wo ba ko bo sam dem ti na san ka before nyina ko bo sam dem wo mo musu buda o mo nyina ko bo sam dem hari Christ for nyina ko bo sam dem Shintoism o mo nyina ko bo sam dem e ti yan calculate e ni pa ko bo sam dem e ti say bre what you say e ti let me person me catch so ni pa me person rise o person nya nshira me pa to o mi ni nsam mawurade wo dey try sa for the way what you say e ti obi bi o ti tia me tight no tia me ye e nshira ba no so wow adentira ye tia me mawurade e no bi ko ba for the mawurade anu o sa gire na me ko kurade ya menya me dey ko kwaje di what you say let you ba bi o ba for the o aye ni pa dia na so ba for the wo ni pa no o po anu a wo sa benya no me what you say ni pa no ni fie adome na dada osofu bi won mu ani fie enu me da no so sa tie ni wa no osofu no je so osofu ya dome no what you say e to bi ya dome no na ko na be na no me bi be kan na say ayi obi okuta Bible je ko awo ayi obi okuta Bible so ma ko Bible school ayi say ni pa ni ba for dem no ya ba for dem obi a okuta sunsun okuta spirit wow what you say you okuta spirit what you ba for dem wow yeti ami sasa Ghana asofo dodo say the okuta spirit anu ni asem no anu ni asem wuti opambo no mu a wuti opambo ko kumofo obi nim sankrofo we a shadansi ankrofo di wo ma so dem na for back to Pentecost Roman Anglican ni mu obi anim tiawo shadansi a ko kumofo no ene radio opambo mo yadai wo mu ene mo mu ye ene adansi ankrofo di shayansi o musa wo ka so mu ya normal people wo mu ti opa me ka no kura kira wo lady etimi dia me se me nya bibi mfa hinta no kura no me ka no kura kira nipa wo ti ase ni obi firi no kom wo so ba be yo abe hwe first area chop pempa no obi timi nya broni bi address no atwa dia common broni no me ma me awu me papa awu etimi hia we na broni akeka ne ma bomu ayedai wo dia ba be che obra woni mu da etu fi se broni wajimi da ba na broni atwa le te dia brega na ni se me ma me awu eti Ghana ni ba ma breda every day dia wona agimi bi free abroche anaro wa akwasem wo te Ghana ase wo so ti sika so enso kom de me pa to sika na wo te so na wai sika dia na de ye wo te sika wo so se na wo sa ko bo be si free broni ho eti so ko bo be si de ba ye oni ma me pa to so hira na kwai ko mo ho na se wo ni nyansa wow what you say nim dia na abowo eti let me dey make such a public ni say wo ni pa bia na wo penshira come to me what you say so free so penshira bia bramen China ruade fam so muaw Bible say mon kono ko je tete atempo no so na mon kono bi sa ba bia kompane da mo fa so bi nyam enya home enya ema mo kra eti so so ma me pa cho wodi matewa na wonya le o abra mo pa so penshira no wo pa so wo pesika free ruade o me dia no ye no ba afore pa afore ya tete fo no pa so mo pe o mo yes o mo pe bibi no wo kan kai first case Solomon Bible say bro see Jerusalem temple here no woni ma nantwie ni nya dudu o twaye ebra bi nyankopon apoma da ka na bewura ho tete fo no ti aje sira tete fo no kase cha na ya bresu a ya bai na wo ko ba for there no sasa be ba tere susum kase we wo ba for there come on 5 million bit me frɛ papa te me soai ati say ya me to dey on market papa o say ya bi fo nyansa ya nim ani nim dia ya nim obi kura yi ne ho say ene da ya bia me ba da donate bibi free kura ya say ademboni e wo ya tiri mu nti no na ya sa diri bibi wa kire say ni pa no donation na wo de ba no kura wo de ba ya me ma bibi na di entini ya bre enti na me
me agi da me te he ya se sofo on free nyame me kasa me free nyame dada what you say because you are fucking God no we nyankopon na we ya damn God we ya susiafo na ni so afra wo wura de we nyankopon wo nyere it is say nyame we so me free no a you are welcome me so nyame o tie ase say me pabiri na na me to skaka na me kasa na bana na me kasa na me e fra no pampo se anumre kawa na dam wow what you say wow na dam na me saka wúnyà nkópa ọ̀nà ọ̀sẹ̀ sọ ọ̀bẹ̀ ṣẹlẹ̀ àdìsọ ọkọ̀tà mountains ṣe pípa ẹni sọ ọkọ̀bọ̀ mountains yìí ní ẹ̀kọ́ mu sá dẹ̀w ẹni wọ́n sọ nìdí mà kọ́ mọ́ nẹ́wò ansa na sáà nyà nkópa ọ̀nà ẹ̀dá yìí wọ́n ti náwó mímú nyà nkópa ọ̀nà ọ̀sẹ̀ ni ọ̀sẹ̀ wọ́n ní sábẹ̀ ẹ̀sáfọ̀ sika ní kẹtẹ ọ̀sẹ̀ ẹ̀dá yìí ẹ̀tì mi ká yà ánà dẹ̀m ẹ̀tì mi yà mẹsẹ̀ bra mi yà mẹ nkọ̀ọ̀kọ̀ mẹsẹ̀ bra ẹ̀yẹ ọ̀sẹ̀ so wọ́n bá yìí wọ́n kẹ́ sọ ọba fọ̀díẹ̀ ọ̀kyerẹ́ program ní nsàtìẹ̀ mi yà ẹni agudie na ọyẹ sẹ dẹmẹ ni esi abirẹ ma charge efiri sẹ abirẹ de akọ akọpem kyerɛ na kyerɛ ɔnu abɛyɛ ɔnu ayɛ na aberewa yɛ aberewa na meso ayɛ wɔn diifoɔ braba deɛ gyatemi yɛ brana bɛgye wadansidie fɔfo ne bɔbrɛ sikɛkɛ nyame kɛse ne brana nyame kɛse abrɛ naaso na brɛ bɛgye nhyira meya ankyerɛ sɛ nkasɛ kɔm de me ɛna mehura ma ne ɛno a lady meba baako fra me takorade the baba won me maka no sampai wo free dia so moda so what you say enu na ni ti wo say wo free